Welcome everyone to 4th No Boys Allowed Performance Extravaganza! My name is Ellen Walter. I'm the project lead for Estonian Arts Centre. That's the charity associated with Keskus International Centre that's being built in downtown Toronto. We've had an extraordinary weekend, and you'll notice that a lot of the women have beautiful beaded necklaces. Tiina Kull, who's here from the National Museum of Estonia, raise her hand, gave us a lovely primer on folk costumes and the importance of the beaded necklace, their colors, what they look like, and all had a chance to try their hand at making one. So be sure to admire them when you see them. Keskus will be a vibrant gathering place for Estonians of all generations, their families and friends, to connect and celebrate our culture. Today's stage is also like a Keskus. It is meant to represent a farm yard where the village will be gathering. And the point of today's performance is to bring to the fore the games, the dances that our grandparents and their parents celebrated and performed together. Critical is that we not lose any generations from in between, else our culture starts to dissipate. So today, for this No Boys Allowed, we have brought in children 7 to 12 and young ladies 13 to 17 to make sure that that continuity lasts. We will be focusing on some of the games interspersed with some more complicated dances. None of this, of course, can happen without truly the village sponsors. Thank you, Estonian Arts Centre, for putting this on. Thank you, Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA. Thank you, Estonian Foundation of Canada. Thank you, Estonian Relief Committee in the USA. Thank you, Estonian American National Council. And though they're not charities, these are awesome institutions that help get things done. Aitäh, Integratsiooni Sihtasutus. Thank you, Ministry of Foreign Affairs. And thank you, Northern Birch Credit Union. But I think I've spoken enough because this is all about dance and not about the Ellen Show. So, without further ado, may the show begin. Me lähme rukkist lõikama, kes hakkab vihke köitma. Kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. Me lähme lina kitkuma, kes hakkab liina köitma. Kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. Me lähme heina tegema, kes hakkab loogu võtma. Kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. Me lähme lilli noppima, kes hakkab pärga köitma. Kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsib oma. Mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu jääb ilma. Panani
vaata nõnda karu rahvas, vaata nõnda karu rahvas, vaata nõnda karu rahvas ennast lõbus teele. ma käin ja silmitsen ainult sind, käe sulle ulatan.
siin ma käin ja silmitsen ainiti sind. Käe sulle ulatan ma ja tantsima sind viin. Las käia see, las käia, las käia see, las käia, las käia see, las käia see tants. Las käia see, las käia, las käia see, las käia see, las käia see tants.
Kaks sõpra läksid ringi ja ringi ja võtsid kätest kinni. Pari-pari-para, sa tantsid üsna hästi ja hästi, kuid tantse vähe kestis. Pari-pari-para, ma jälle otsin sõpra, et teda ringi võtta. Pari-pari-para. Sõpra läksid ringi ja võtsid kätest kinni. Pari-pari-para, sa tantsid üsna hästi ja hästi, kuid tantse vähe kestis. Pari-pari-para, ma jälle otsin sõpra, et teda ringi võtta. Pari-pari-para.
introduce to you the authors of this fantastic program, Agne Kuriko Perman, Marika Järvet, four-time No Boys Allowed alumni, Ave Anslan, third-time No Boys Allowed instructor, Yatina Gul, Rookie of the Year. Now it's your turn. You know the steps. You've been watching us for half an hour, so be careful. You might be the chosen one to join us up here, and Ogna will walk you through what you have to do. So, you are going to be invited to dance. Hey, Godfrey. I get blue sky. Okay.